You're no longer in control, but the Holy Spirit is controlling your life. Amen. Say amen. Rona winga ba tsaina oila nga paia. Rona winga tsaina oila nga paia. Ai leo tsaina yo manatu maulangona. And that's why we fail the ministry, and that's why we fail our time with God, because most of the time we want to take over. Amen. Say amen. Even myself. Tamo failo marosi. Tamo failo iloa. Tamo failo poto. Come on, man. Listen. Praise the Lord. Hallelujah. Tato tu spectacle Luca lo tato posfuma tes. Auma tato la uma ya tu le sunga suive fe out. Tu longa tol tato salvino. Ya no malanga ile Hesperia. Ele tuli Apple Valley. Molesi salvinga nele tolu. Amen. Ai lo tato no mala tumu tato lo tu de fiafi. Say amen. Kauri a menge pa fa ko tumu tato lo tu de fiafi. Praise the Lord. Look up to the school, my task in Elo, if I saw more. Tato feta man fa upoiva, a fei loa, yeah. Hallelujah. Si feta man fa upoiva, if I got to school, my tolu feta. Praise the Lord. This is one of the benefit of sitting in the front. Amen. So you will see the screen real clear. Praise the Lord. Amen. Amen. And you may ask, why did Pastor make it so small? Why don't you make it bigger for us sitting in the back? No, this is the benefit of you sitting in the front. Say amen. It's okay. Amen. Your benefit there or tangata for amen. Praise the Lord. Let's go to the English translation. So I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks receives, he who seeks finds, and to him who knocks the door will be open. Which of you fathers, if your son asks for fish, will give him a snake instead? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Amen. Praise the Lord. Yeah, leave my faith son out of five tight factory not to spy out to your neighbor. Thank you for reading that word. Thank you for reading the word. Hallelujah. If I prefer on how can you receive the baptism in the Holy Spirit? How can we receive the baptism of the Holy Spirit? Hallelujah. Just want to remind you that you cannot buy the Holy Spirit with money. Yeah. Amen. Say amen. Amen. You cannot buy the Holy Spirit with your works. Yeah. Or with what you give to the church. Hallelujah.
You cannot buy the Spirit with anything. Hallelujah. Amen. But I thank God He did not put a price tag on the Holy Spirit. Amen. Say amen. He made it easier for all of us. O whawhai mo fia mai le atua. Wana wha atu e le atua se tau. E le maua tātou le ngā ia. Ngā o midio ngē maua le ngā ia. Praise the Lord. I share that with our college level class this morning. Hallelujah. Whaasoa marusenga kolisi nei tae au. O whamanatu iai. Ia maua o tau le papasonga le ngā ia. Amen. Le ngā ia ere i avea mo whaiwhi au. Ere avea mo tangata whela tu tofi. Like in the Old Testament, the Holy Spirit was given to specific people. Amen. To fulfill God's mission or whatever God wants to accomplish. But in the New Testament, the Holy Spirit has been given to everyone. No matter who you are, young, old, whatever you have, whether you have money or not, hallelujah, it's given to all ages. Well, for ina le nga paia mo so se tas. Au lea nga paia, ele mo uma tangata. Not everyone will receive it. Only those who believe in God. Only those who believe in Jesus. Now we te tonu ya ke riso. La tona mo. The first thing that we need to have in order to receive the Holy Spirit is through prayer. Amen. Maua le talo. E maua e oila ngā paia le talo. E le maua oila ngā paia ngā sawa oe mfonfo i le sau me whai. Amen. Hallelujah. You have to ask. E tauna e mana au I le atua. Pero tātou wawai e tātou tis whai tau le nei tae au. Hallelujah. For my favor, ask and it will be given unto you. Say amen. E le ma whaiona fo ina le mana le ngā paia. Pā e le mala au iai. Yep. O le mea mana mia tātou le talo. Hallelujah. O le talo le tātou whai tauina. This story, the disciples they were asking Jesus how to pray. But Jesus turned around and showed them how to receive the Holy Spirit. Now, Fasili, now so ya Yesu pe fa pe fa o mai pe fa pe fa o mato talo. Ai li Yesu I mo tala no la so I le wala mo ai le nga paia. So le memo mo la tau fa ya. We need to pray. We need to call on the Spirit. We need to ask God to come into our hearts. E mana mia tātou vai le nga paia. E fa tumu mai tātou e kalesia ma tātou aina. E le mo ai le nga paia in Papakiu. Amen. Say amen. Amen. You can ask much time that you spend in the barbecue. Don't even expect that the more time you spend in the barbecue, the more you will receive the Holy Spirit. No way you cannot receive the Holy Spirit. And that's why I encourage you, our church family, spend some times in prayer. Yeah. Say amen. Amen. Say amen. Amen. Praise the Lord. I'm not saying there's anything wrong with barbecue and going to the park. But I don't want you to lean on those things and expect that you will receive the baptism of the Holy Spirit. Amen. I wonder if no, you will receive the Holy Spirit when you call upon Him. Amen. When you ask Him, spend some time in prayer. When you see the opportunity to call, when you see the opportunity to pray, catch it and take it. Amen. I'm over never know it's talo. I say ile tu atofaya mo never know. Hallelujah. Talo ile tu. It's a loa for ya Yesu. He was praying before he received the baptism of the Holy Spirit. Amen. Let's look in Luke chapter 3, verse 21 and 22. Si tatua le Luca lom tau petolu se feta mese toa. Ile Luca e tolu fau pe luas fumatasi. Someone with an English Bible and a Samoan Bible to stand by. Hallelujah. Luca e tolu luas fumatasi ma luas fumaluan fa Samoa. Baptizo yo no uma. Baptizo ina I leo Yesu what's taloia. Pavano ina I leo luan. Na fio I po leo. Hallelujah. Yo na lunga. Tino mai e pesa I se lupe. O mai fo I si fonga mai langi. Papea mai.
Now tatalo ia, I'm a tala langi. Amen. Say amen. Yeah. Somebody with an English Bible. Now when all the people were baptized, it came to pass that Jesus also being baptized and praying, the heaven was opened, and the Holy Ghost descended in a bodily shape like a dove upon him. And a voice came from heaven which said, Thou art my beloved Son, in thee I am well pleased. Amen. He prayed and heaven opened. Yeah. Saw the Holy Spirit. Hallelujah. Receiving the Holy Spirit needs prayer. Hallelujah. Emara mia cha tole talo. A faio esa ili te maua pa songa nga pa ia. E ke fiu a sau fasa. E ke fiu e fuipu. E ke fiu e faio nga yona. A ele manao nga pa ia. Ele fo nga pa ia. Amen. You have to have a desire for it. Hallelujah. I know God knows very well that we all need the baptism of the Holy Spirit. But He's not going to just give it to us unless we want it. Say amen. I say, Lord, call on Him and ask Him, Lord, I need to be filled. Yes. Yes. Hallelujah. We must ask and pray God to fill us with His Spirit. Amen. Amen. Even if you wash dishes, and pray, oh Lord, I need to be filled. Oh Lord, fill me. It can happen. Yeah. Because you're talking to Him at the same time you're washing dishes. Say amen. I want to hear my vote. Say amen. Voice your need to the Lord. Hallelujah. Call on Him. Hallelujah. We all need baptism of the Holy Spirit. Hallelujah. I'm human, we're all human, we're ordinary people. Hallelujah. We don't have the supernatural power to do His work. But with the Holy Spirit, He will work in us. Hallelujah. Say amen. I'm going to say that again. It doesn't matter how many we are. Hallelujah. How many people are in this fellowship. But if we don't have the baptism of the Holy Spirit, we don't have any power from above, we are nothing. Say amen. Amen. Say amen. For everyone who asks receives, he who seeks finds, and to him who knocks the door will be open. Hallelujah. Elema fai ona tali maile tu apa eleu susta. Ole si me ol falo nga tayo tangata lotu sore. Say amen. Remember ye no langa ma so fa. Ole taimia fa lotu tonga ole ola mo keriso. When you surrender your life to Christ, that means I no longer live it, but Christ lives within me. Amen. Amen. What does that mean? That means I do what He wants me to do. Say amen. Amen. It's not that, Lord, I surrender my life to You, but from Monday to Saturday, please allow me to do what I want.
Amen. Say amen. Amen. And on Sunday, for sure, on Sunday, I'll do whatever you want on Sunday. But please, Monday to Saturday, let me do what I want to do. Say amen. Obedience. Ta ua lu susai le atua. Po le ale le leo au ngā ioinga, po au me whai, ai leo stai le atua. E ke whiua wa au le atua le pautisoina oilenga. Say amen. Obedience. Ta ua leo langa au susai. Mea nai whatasangaina, le awhina ngalo le atua, whai mai le atua, whai le mea lea, sa iri mai le mea lea, o le mea mana o le atua, mana mia le susai. Amen. Amen. Well, my mother was telling nothing. My son yesterday, my Apple Valley, I shared with him the word, Matata Nore Upole Tua. I got to know what to do. Son, well, I can't me fire the sky the shower. If I saw the Yaile, Tala Yasolo, one thing you have to know, I live for Sotia. Ma ele whaia mea whātu re tue whai. O le mea ngai whaisotia oe. Say amen. Amen. Kātou la whetalaile atua I a Saulo. Kātou saw to kill the Amalekites and destroy the people and even the king and everything. But Saul saved the king and some of the best animals because he was thinking about sacrifice to the Lord. Good idea. Hallelujah. But that's not what God was looking for. Amen. But that's not what God wants us to do. Oh yeah, it may sounds good, it may look good, but according to His plan, that's not what He's looking for. He's looking for obedience. Amen. The Amalekite that Saul saved, it was the same Amalekites that killed Saul. It was not a Philistine. Hallelujah. It's Amalekite. O tangata Amaleka. Remember, hallelujah, lo watani. Ai le fasio tia lang sala. E koyoki o lang sala nga. Amen. Say amen. Reale va o male atua, ma me te faia lo langa le. Ai le ave sei. E koi fasio ki o skai. Hallelujah, for la ma fa malosi atu, afayatu le atu when God tells you to get rid of it and destroy it, you do it, you love God, you obey Him, because if you don't do it, it will ruin your home. Amen. Say amen. Matata no mala ma watali ma watu. Atu ya, o Amaleka is so strange. Kero to on tawa Saul. Anga Saul Amaleka fa umaso. Say amen. Ole tua mofa. Ole nui lama fa malosi atu oe netaya. Usustai le tua. Amen. I want to fire on the tangata, as I mentioned this morning. Don't do it because of the pastor. Amen. Don't do it because of your parents or your loved one. Do it because you love God. Amen. You love Him. You love Him so much. Fire on all the love le tua. Fire on all the natural tangata le tua. Usustai on all le tua. You obey Him because He is my God. He is our God. I want to fire on all the I want to fire on all this tangata. Don't do it because of your leader, hallelujah, but do it because you love him so much and you want to obey him, you want to follow his guidelines. Amen. Amen. Ako more fa Samoa, feita mai va more fa Samoa. Alua lima tosuma lua Acts chapter 5 verse 32. E fo ina ele atuolo na nganga ie ana. Ole upuna ana. Submission or submitted or surrender. E for ina ele atuolo na nganga ie tu ina atu ele atuo. Se veta mastasi fa pertani Acts 5 verse 32. We are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit, who is given by God to those who obey Him. The Spirit given to those who obey Him. Yep.
Hallelujah. E for ina le nganga o le atua i e ususta. Hallelujah. Tera, o le spai ngā mea rue se le ngā pa ia matangata o le whaalong tau. Say amen. Ai whaalonga tā i le atua. E re mai mawar ke me o le nganga i ate oi. Say amen. Ke whiu lawa la e whaia ngā yo inga ma whai me uma. Na lui ma whamalosi e ke whai ia i whainga taino o langa. You will face problems left and right. Hallelujah. I told me feel a moving a kemi, but it's not going to last long. Hallelujah. Langa ola whanonga tā, ma ola leo sustai lea tua. Ke whiu lawa la te tālo ma sai that, e maa mia leo sustai lea mo rea nganga lea tua. Praise the Lord. So e maa mia leo sustai tonu. Not only we need to obey Him. Thirdly, the other way to receive the Holy Spirit is consecration. Hallelujah. Nola whapa ieina. E re e whio le nganga pa ia e se whamu pau tuai. Say amen. Amen. E re e whio fōi e le whatumuina I lo langa. Te loe e re o whatasi mea le nganga meo tino. Say amen. The flesh and the spirit cannot go together. They will always fight against each other. When my flesh gets in, my spirit will leave. Say amen. Amalosi le nganga, walwese tino, amalosi tino, walwese le nganga. Na tau tala ka tia lom tau poi lima fau pasuma le iwa mi foi lalo. Hallelujah. Na fau tau tala le Roma tau poi vanu. E le o fatasi le tino ma le nganga. E ka le sia ma le tatou maftanga le tai aule nei, ia tatou whamalolosi o ngā luenga e le whatino. Amen. Our work is not of the flesh, our work is of the spirit. Pero lai lui whamalosi atoe. E ano noa meo tino. E ano noa ewa e kufiu. Say amen. A mea leanga. E wa e kuae. E mo sai ama whinga o mai reri. Hallelujah. E whamalosi tato uso. E tato wola I leanga. Langa lai tau tala ka tia e lima tau perua suma le tolu anga I lalo. A whau tato wola I leanga. Ia tato sawa vani fo I leanga. We say that we live in the Spirit, we should also walk in the Spirit. Hallelujah. So that while I mo waile anga pa ia ola whama maina. Say amen. Say amen. Ola whama maina o tatu o langa. A whae le o whatasi le tino. Me whangai, e saure anga a malosi lola tatu le tino. E whiu aere te te yofinga honga le anga. Say amen. Me whangai ki wawai e toi tangata hau le tino, e lui lui ia. Say amen. E whia fusu e ke mioma. A wai koso ngā mai a renga whai o le songa fua. Say amen. E maha ia tā ronga. E le lei a me uma whaireri. Ai a maka roa, ka wongongo wa e, ka moho wa maka ka wika risi au risi au. Le anga lo ka ronga. Praise the Lord. Ai le lei a me nga whai e mo e whamarasina. To wai tā longa te reo ka moe. Say amen. Ke reo ka moe. Alisi le anga longa le whai whai kausi le ka le sia le kukingo, le kausi le kufa le anga. Ia fide ka le sia a pasi pomu ia ka whai e tu. No onga ko marako. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Le ngata malosi tino, malosi le anga. I le tino le soifua maloloina. Ai leo le malosi rola le tino, tu nau mata whaniri o leo langa, ma tu nau o tino. Say amen. I'm not speaking about the works of the flesh. Hallelujah. But I'm speaking about physically healthy. Say amen. O lono winga e soifua maloloina o tātou tangata, a oi te me ta moe mo le tua, te me la unga i le sela, a o te me pese i le kaumangava. Say amen. Si ngā mea ke ron menga le paurua, e vanga le marua, ko le leo mangava le marua. Praise the Lord. E ke roa a le leo mangava. Ai soifua maloloina, e le leo la mangava, ke pese mai rou. Ke pese mai, ai le pese mai I. Amen. Ngai mai rou leo mangava. Ai me whaka ringa pauru, wa maka kau le siki ka po.
Apa lima whaino uso mai o ta whangai seki a oe. Hallelujah. Ele ngata I leo no whai mana mia tātou. Mantua mo mua tātou talo. A talo e maua yorpa songa le ngapaia. Lua ususta. Say amen. First we pray, second we obey. Amen. And thirdly, we need to live holy lives. Amen. Consecration. E rono inga ola whapaiaina, whamaina lo langa. A ve ese mere kau ola I lo langa. La va mai le lua ko ni to lima va pusuma fitu o le nei a whaia ya ke riso se tasi a. Ua whafowina me uma. Amen. Ua mawai me tuai. Ai ko I oso mari whauta whamaya. Ua whafowina me uma. Amen. Maa io le Bible study I le aso ruru ngawa I loele winga o whauta. Amen. Amen. Whauta ua whafowina me uma. Olono winga I le te ola tātou le langa tuai. It's very hard for the Holy Spirit to work within our lives if we still continue in the flesh. Yeah. Hallelujah. Amen. Very hard. Amen. Le wala nai te ngā le tua laku fail. Oh, I don't know what to do next. Praise the Lord. E le ngata I le melo na wha. Fourthly, humility. Wha maulalu. Say amen. O le sia le mere ofi inga runga le ngā. O le wha maulalu. Hallelujah. 1 Peter 5 verse 6. Mo petere lima va peono va tamar va sa mostas. Mo petere lima va peono. We are commanded, we've been told to humble ourselves before the Lord. Amen. But tamar va sa mo. O le whaea le atua, ai manga o wha manuia le atua lo ngolanga malo waina, wha maunalo. Say amen. Amen. Ai mana o whaea le atua oi lau ngā ruanga, wha maunalo. Ai mana o wha manuia le atua lau ngā ruanga le atua, wha maunalo. Hallelujah. Praise the Lord. The English translation, somebody read. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. In due time. Not your time, but in his time. Amen. Praise the Lord. All we need to do is to serve him with a humble heart and let him promote us. Let him lift us up. Tu ile tua whamanuia le tua ia te oe. Al me mana mia tātou, mana mia whamawalalo. O isi tangata ai vai ora uli lei o maanga ia. Ai a orori kunga, le kala vera os lakus pa ia, le animal kingdom. Amen. I've taken Bible study where they call it kingdom or animal kingdom. You know, when you exercise your life in the animal kingdom, guess what? You're going to be like a what? The animal. An animal. But if you exercise yourself in the godly kingdom, you'll be a godly man, a godly woman. Amen. Praise the Lord. I also wrote a moment title because we're all born in the animal kingdom. Amen. But when we receive Jesus Christ, we changed our lives and then we became a godly kingdom. We joined his kingdom. Amen. Pero inga le te ola tatou, awana nga whamolunga. A whamolunga le tangata I lesi. Se te whakuari, ari le ku the animal. Oh. Praise the Lord. E maangaia, umaleleia, maangaia le pese. Maangaia le pese. O ia e osa ki o. O e hu osa, male animal ka malo. Say amen. It's not a good scene, huh? Praise the Lord. I think we should all be in the godly kingdom. Praise the Lord. But once you have that pride, he sends you back to the first level, animal kingdom. Say amen. I maintain that you are God's own, God's son, God's daughter, hallelujah, God's children. E ora mawalalo e po mali sala fo ko ko mo se po mali se es me ia
E kongi mai foi fōringa. It's okay. I love you, brother. Praise the Lord. I also malora animal kingdom. E ko ya o fai la o fai e ku animal la ngai. Say amen. Why don't you ask your neighbor, what kingdom are you in? What kingdom are you in? The kingdom of God. Hallelujah. Nero le mamu e se kuloa. Wawe no kaka ika. Pio le mamu wa. Wale kea i sisi. Nah. Wale kea i sisi. Kia i mo fua. Kui solo mea. Praise the Lord. Oga kuruso tama ngafi. Lo malosi le ia ia ke kamo ia kua e lunga lau. Amio ngā le mamu. Praise the Lord. O kau mamu fo i oso fo de fia malosi. Ia aso e pau i o la o kia hou. Praise the Lord. Whanau le tua. Ma o mia wha mau lalo o tātou rotu. Amen. O le wha malosi ale tātou e kalesia. Se I will show off. Say amen. I will make a valley. Kolo i lalo. Ke ofu o le no tako ngā lulue. O le whi aua leo le loko maua lalo hapu. Ave oile le anga. A misa mai. Se a mai e kia le anga. Mai a waku male leia o kong. Say amen. A foi tau ngā upu. Esi mori mau pe o whaso hoi le usa tēna so lulu. Ke roa tātou e lei asi sa tātou e le maua i loko whamolu. Say amen. Ai o tātou maua ke riso, wa maua ato ke riso, we fully surrender to him. Wa sui a koa mariku mai e kawi o lofi vai, e o ai koa ma sui a koa, lono winga e ola le wha maua lalo. Amen. Say amen. O isi kei mi ara wha molua le, ma ngātua tangata ro uma eme, ai le ro risi mai. Say amen. Yo foi kako ka alonga i whai, a mai so pule kasi ka alonga i whai. Praise the Lord. O wha marumna maku ka alonga i so, ia sau lea, mai lea ka alonga. Ata mai o pule ka alonga. Say amen. Praise the Lord. Hallelujah. O ka koso ngā mbaya, yo me simple simple. I feel how we pull out our face, a relay. Can you feel how we do that? I don't feel how we pull out our salary. And my hour, I feel for you like you. And you know what happened? You know how Fabola. You submit unto somebody else. Say amen. Up here. I'm not here. I will plan how you are. Amen. Kusa pese, mangai ya ako Praise the Lord. Rale pala aia, sira se la longa de vida. Lei from single. Lei from that. Ai o uma foi para ai o le fa ma o yo ko. Se ela. Ako fa moro lunga que isso. Vai cair. Ai, até uma foi mangai ko songa ma. Well, you see them there for more. Também não vai lá o cama. Lá o meu filho. O meu patrão eu posso não vai. Aí para aí lá o meu. Ele é fiel o isso não filho. De fato, não mor vai, não vai lá como lá. Ele leia lá no talo, agora mai langa o ele tu. Amen. It's good to have fun. Aonde pai pesa ele o langa o kapi kindo. Yeah. Vai Amen. ko o ma ka tua mi fa manguro esquece tudo. Amen. Me fo na ringa ma lepe fa ko. O la pupula o ma ngumi uma le fa so la animal kingdom. Say amen. Fa so lo ku mangu ngase kuloa. Amen. E ke roa fa solo lo ku manga e ke au le anga ya so. Si man ma stressa. E koso meio o power king. Si man. Hallelujah. E ke ko e fora ko e vania ko e pesa. O ma sanga o power so. Si man.
Whamawalaro lo loto. Whamawalaro ki ngā ore ainga whamawalaro. O tātou whai tama, whamawalaro ki ngā whai a ka o mamawa. E was kei mea rifo I runga sia o hoi mawarunga loko o makwa ainga. Aleluia tātou tama. Whamawalaro I kako ki ngā. Say amen. Ai whamawalaro nge kele me whai a mo e raso kama. Praise the Lord. Le wangi whaia me ngā me. Ola le loto mawalalo. Hallelujah. E whapea nā hoi. E whiarolo a hoi roko ka mao I whaki ngā. Awa e a oso nge ngā lapo I kunga. Sei e man a oso nge re kunga mai ki ngā o mai a kumpare loa se si sore tau ki whewhe kuare. Amen. E o hoi vanga mai e lako ki ma waka mari na ki. Hallelujah. Ola whamawalalo. Whamawalalo lisi lisi. E maua e tātou le ola whamawalalo. Amen. Ka hoko e, but we need to put into actions. Yes, amen. Whamawalalo. E o hoi ministry ta I tasi. Whamamole ofisa ma tātou maftanga. Whamawalalo roka I kai. Say amen. Maulano ro taita. Amara ia e o tō fia le tua whaimu taita. Hallelujah. Eso I le me le vara o whainga ruanga. Wha maulano lesi kofi. Hallelujah. Tātou uma o ona le tua. Ai a moa tātou le wha maulano. Hallelujah. O se kāle sia fia I ele nganga pa ia o le tua. E le mai mau keimi o le nganga I tangata wha maulunga. Say amen. Mai wai tātou ngā lu, e sere ngā le tū masau. Amen. Nā makau kia o mga. Kau tia mea ngō ero ngō langa. Aru wawai atu I a paulo lenga, saulo lenga lenga paulo. Nā makua whamawa lalo I lumo le atua. Whamawa lalo tātou roto I le atua. Nā tai rea lima. Praise the Lord. O le whautuanga mo I tātou. A watu me mo mua te talo. Say amen. Lua. Hallelujah. O sustai. Toru. Whapaieina. Wha mawalano. Hallelujah. Me tā ua le alu whatasi ma le papsonga pa yoro whatuatua. Hallelujah. Le anga le se whatuatua. E le whainga maua e papsonga. Hallelujah. Faith is the prime ingredient for receiving the baptism of the Holy Spirit. Amen. Faith is a must. Te tauna e ro whatuatua. Pei lawa re e taria, Iesu Keriso e whai marima whaola. O lo whatuatua, ne e mawai Iesu Keriso e whai marima whaola. E le I loa e sesi, wa latu Iesu tono lo loto. A o lo whatuatua mo lo te tonu I le atua, o le a fio Iesu I lo loto. Me vona e te ola whatuatua I le tua, o ia o lo whaola. E whapena whorpa psonga le ngā paia. E te talitonu I lau te talo I le tua, ia e maua psonga le ngā paia. E te tali atu I lo whatuatua, I oe o maua psonga le ngā paia. Amen. Ta talo le whatuatua, wha mai le tuse I a kopo, o le ma sausalo, awana I manatu lea tangata, na te maua se mea mai le tua. Fa loto rua I le mana o mia lo whatuatua I le tua. Have faith in Him. Pray with faith. Hallelujah. Ask Him with faith. Ta talo I le tua hala le whatuatua. O le whatuatua so tai e ta ua ma le tua e mau waila ngā pa I o le tua. Amen. E la loto anga le loto e mau waila ngā pa I o le tua. E la lo fia e sauri asu sa mau waila ngā pa I o le tua. O te lui atu e pete le sau farsa ai a whai te talo lo a inga le whatutua e te mau anpa psonga le ngā pa I. Amen. Amen. And I thank God that He's given us anywhere, any place, any time, any moment, the moment you have faith, hallelujah. O le teime e maua I oi whatutua, ma whanga I oi whatutua, e te maua I whoi papsonga le ngā pa I. Amen. A tai le tua le whamai le tua ngā wharsai, ma whoi papsonga le ngā pa I. Say amen.
Ka ile atua e te maua papasonga le ngā pa i o le atua i lau ainga, alu lau ta avale, alu lau ngā ruenga, whaio ngā ruenga, talo i le atua, tala noa i le atua lo whātua tua, oh Lord, I want to be filled. Hallelujah. Whātumu mai au i lo mana. Whātumu mai au i lo ngā pa ia. Hallelujah. Rea whanau le atua, e mra mia o tātou whaalatala tātou i le atua. Amen. Hallelujah. Many a tawana e tātou whaia. This is what we need to do. Hallelujah. To receive the Holy Spirit. Those are the requirements that we need it. Hallelujah. Mra mia lo walau i le atua. Lua mra mia lo sustai. Mra mia wha mabao oe. Need to live a holy life. Ma mea lo wha pio tātou tātou ina ola le loto mawalalo. Au e sauni atu la e talia le papsonga le ngapa ia. Mene e tauan tātou whaia. Number one, we need to approach the throne of God with boldness. Awuki whiwhi. Hallelujah. Whala ta lata i le no whaali i o le lofa tunoa ma le tōru roto. Hallelujah. E loa e mana o mia le ngapa ia. Awuki whiwhi. A latu wala au po o le teime wala au e fia maua pa songa ba ia sau. Awuki pole tangata i mufu i o tafa. Nanga le me moni a awuki a le se o whamanianga. O lau lea ta talo, o lau le foi lea wai, ta norma ta inga mala whanau ho tatu e kalesia. Awuki ka o fia se o whamanianga. Say amen. Don't let anyone stop you from your blessings from God. Amen. E le mawhai e se uso e le mawhai se si ao te me te langona e le ngai mai o le nganga pai o le atua wa e langona ngala o le atua awa ngai tau fia o lo mal tangata le o tafa o foi ne tau fia no fa mai se o kelu se ka o fa tasi fai kalia e lo fai anga ave pu e mangui o le atua. Hallelujah. O te fa tali se tangata e esa ili e maua fa marianga le atua fa lata i la lofa tu noa le atua ma lo tōro loto. Hallelujah. Au ke whiwhi. Au ke vai fuelis. Hallelujah. Moving closer to His presence. Hallelujah. So i le atua. So i le no whari o le atua. Tala noa i le atua. Hallelujah. Au alu le launga le tawa i loro taealu nei. Lord, I know this is my day. I'm not going to wait again. This is the moment. Hallelujah. Le aso le neu saunie oe moa. Lua. Wala au fatu tua. Ask in faith. Hallelujah. Wala au fatu tua. Pero no tala no ia. Oke sau le iso fatu tua. Ai sau le evo tangata mira mir fa malolong. Ai sau e kania fa malolong. Sau bolo fatu tua. E le fa maloloina oe la fai maluama. Let me say it again. We don't heal anybody. Yeah. Say amen. Amen. We only pray. But it's your faith in the Lord that brings the miracle. Hallelujah. So, por ala malati ngalo vai e le whainga savan. Ai whātua tua le tāau nei whamaro loa i o le tua. Ngā e savan e lo vai. Lord, I know I'll be healed. I'm expecting my miracle. E ke saura ia ta talo la whangaronga i ate oe. O umanga tupu mawenga i ate oe. Say amen. E rui whamalosi talo le whātua tua. Tonu. Ia whalo tu tene lo whātua tua. Talia i le whātino ina. Not just mention faith, but put faith into action. Ia talia e ala le tui nato lo tangata. Ma ia tātou whalangolango i le nganga o le tua. Hallelujah. O leisi tūlanga o le whātua tua le ngā savani. Amen. Ngā ngana ai. Not only you move, but you talk about faith. You mention faith. Oh yes, I'm healed. I'm healed. I got it. I receive it. I receive it in the name of Jesus. I claim my victory. I claim the healing. Hallelujah. Well, I claim the baptism of the Holy Spirit. I receive it. I have it. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Lea whanau le tua, we sa unge ta lia papsonga le ngau paia. E no whai atu, e le baptiso ina o tō. I'm not here to baptize you with the Spirit. Nobody can baptize you with the Holy Spirit. Hallelujah. It is your faith in Jesus
And he is the baptizer. He will baptize you in the Holy Ghost and fire. Amen. Fatumu ia te oi, whamanuia ia te oi. I le mana le ngā pa ia. Nera whanau le tua rua papsonga le vai. Ngā ruanga nā leo whai ngā ruanga. Ngā ruanga fo ina oi tangata tonu. Ngā papsonga le ngā pa ia. E leo sau lea e watu ia te oi. Ngā ruanga nā e whai e Yesu ke riso ia te oi. Pai ola whatua tua. Ia whamanuia le tua lau whafonga le nei taia. O le a tātou tūlai.